Ok, hajde da odmah pređemo na stvar. Dobrodošli u najnoviju analizu gde radimo pravu, detaljnu forenzičku obdukciju jedne od najvećih supersila u istoriji čovečanstva, Vizantijskog carstva. Mislim, generacijama su te masivne, neprobojne zidine Konstantinopolja bile bukvalno apsolutni štit između Evrope i Azije, a njihovo bogatstvo delovalo je potpuno neiscrpno. Pa dobro, kako se onda jedan takav gigant prosto srušio i pretvorio u prah? E pa, istina je zapravo mnogo mračnija nego što se obično misli. Samo razmislite o ovom broju. 1000 godina. Doslovno jedan ceo milenijum. Toliko dugo je opstalo ovo carstvo, izgrađeno direktno na temeljima starog Rima. Znate, kada nešto postoji 1000 godina, to nekako deluje potpuno neuništivo, zar ne? Deluje prosto večno. I baš zbog toga je taj njegov konačan, totalni kolaps još monumentalniji i šokantniji. Ali prava istina je da carstvo nisu tek tako srušili nekakvi varvari koji su kucali na kapije. Što nas dovodi do suštine celog ovog pregleda. Obratite pažnju na ovo. Mnogi od najvećih rana carstvo je nanelo samo sebi. Da, Vizantija nije jednostavno zbrisana od strane nekog nadmoćnijeg neprijatelja. Ne, oni su faktički izvršili jedno usporeno, viševekovno samoubistvo. Zato hajde da napravimo taj rez i pogledamo te fatalne rane malo izbliza. Deo prvi, unutrašnji sukobi i slom vojske. To su bile te prve fatalne rane. Zamislimo državu u kojoj je dočekati prirodnu smrt na vlasti bio apsolutni, ali apsolutni luksuz. Dvorske zavere, brutalni atentati, vojskovođe koje stalno iznova dižu pobune. E pa, to je bila vizantijska svakodnevica. Carevi su bez milosti svrgavani, bukvalno oslepljivani ili trovani. Zamislite samo tu količinu izgubljene energije. Umjesto da čuvaju i osiguravaju granice carstva, ta elita je trošila dragoceno vreme, novac i vojsku, boreći se međusobno u beskrajnim krvavim građanskim ratovima. A to se direktno nadovezuje na jednu, pa slobodno možemo reći katastrofalnu promjenu u njihovoj vojnoj strategiji. Pazite ovako, Vizantija je nekad imala zaista briljantan takozvani tematski sistem. Domaći vojnici bi dobijali zemlju u zamenu za vojnu službu, znači oni brane svoju kuću, svoju zemlju, neverovatno su motivisani i lojalni, sasvim logično. Ali onda su pohlepni zemljoposednici počeli sistematski da gutaju i prisvajaju tu zemlju. Država je tako ostala bez svoje vojske i morala je da se osloni na nenormalno skupe strane plaćenike. Pričamo o Normanima, Francima, pa čak i Turcima. A znate kome su oni lojalni? Isključivo zveckanju novčića. Rezultat ove pohlepe? Stravičan poraz kod Mancikerta. Tu je srce carstva, Mala Azija, zauvek izgubljeno, a ona stara prava vojska je bukvalno desetkovana. Idemo dalje. Deo drugi. Ekonomska predaja stranim trgovcima. Ili, bolje rečeno, dobrovoljna predaja sopstvenog bogatstva. Konstantinopolj je vekovima apsolutno dominirao svetskom trgovinom, to se zna. E sad, pazite ovaj paradoks. U zamenu za nekakvu kratkoročnu pomorsku pomoć protiv neprijatelja, carevi su odlučili da podele potpuno lude, nezamislive privilegije italijanskim republikama, pre svega Veneciji i Đenovi. I šta su uradili? Bukvalno su im prepustili obavljanje trgovine skroz bez poreza i poklonili im cele kvartove u srcu sopstvenog glavnog grada. I dok su se ti stranci nenormalno bogatili i polako preuzimali čitav istočni Mediteran, vizantijska ekonomija se jednostavno gušila. Sami su predali ključeve svog trezora i time zapečatili sopstvenu nezavisnost. Što nas dovodi do dela trećeg, kobni udarac sa zapada. Tačnije, onaj fatalni udarac koji stigne od bivših saveznika. Ako samo ispratimo ovaj brzi sled fatalnih udaraca, sve postaje kristalno jasno. Od velikog raskola crkava 1054. godine, pa preko onog strašnog vojnog sloma. Ali pazite sad, obratite posebnu pažnju na 1204. godinu i četvrti krstaški rat. Znači, umjesto da marširaju na svetu zemlju, kao što je bio prvobitni plan, krstaši, inače prvozenim letačkim brodovima, se prosto okreću i brutalno pljačkaju sam Konstantinopolj. Ovo je bio onaj trenutak koji je nepovratno slomio kičmu Vizantiji. Zamislite, ubedljivo najbogatiji grad hrišćanskog sveta je potpuno devastiran, crkve oskrnavljene, opljačkane, a samo carstvo iscepano na komade. Posle ovoga ostali su trajno osakaćeni. I sada, na samom vrhuncu njihove slabosti, jednostavno moramo postaviti ovo ključno pitanje. Kako je jedno ovako iscrpljeno, podeljeno carstvo uopšte moglo da reaguje kada se pojavila potpuno nova, izuzetno smrtonosna pretnja na horizontu Osmanlije? Odgovor na to pitanje će nas odvesti do nečega što je verovatno i najapsurdnija strateška greška u celokupnoj istoriji ovog carstva.
Deo 4. Konačni pad pred Osmanlijama. Ili, kako bismo to drugačije nazvali, širom otvaranje vrata sopstvenim dželatima. Dobro, ovo što sad sledi pokazuje zaista neverovatnu dozu očaja, pa i čiste političke zaslepljenosti. Vizantijski vladari su redovno, pazite, u više navrata, zvali te iste Osmanlije u pomoć kao saveznike. Zašto? Pa da bi im pomogli u njihovim sopstvenim građanskim ratovima. Znači, umjesto da se nacija nekako ujedini pred tom gigantskom silom kojem je ubrzano gutala teritoriju, ti pretendenti na vizantijski presto su iznova i iznova plaćali tursku vojsku da bi porazili svoje domaće političke rivale. Time su turskim trupama zapravo dali onaj ključni, siguran prelazak u Evropu. I što je još tragičnije, dali su im savršenu priliku da iz prve ruke skeniraju apsolutno svaku slabost tog umirućeg carstva. Tako dolazimo i do sumiranja naših nalaza obdukcije. Mnogo pre nego što je sultan Mehmed II te 1453. godine definitivno srušio te drevne zidine, imperija je već odavno bila samo jedna prazna ljuštura. Njen kolaps, kao što vidite, nikako nije došao preko noći. Ne, to je bio jedan klasičan sistematski otkaz organa. Imamo vekove konstantnih unutrašnjih građanskih sukoba, imamo potpuno uništavanje moćnog domaćeg vojnog sistema, čisto zarad malo kratkoročne pohlepe, i na kraju imamo tu totalnu ekonomsku zavisnost od istih onih koji su im nekada bili podređeni. Ipak, čak i pored tog totalnog fizičkog kolapsa, nasleđe ovog carstva i takako živi. Vizantija nam je ostavila svoju kulturu, sačuvala nam je rimsko pravo i odigrala je ulogu onog apsolutno neophodnog 1000-godišnjeg mosta koji je sačuvao drevni svet i preneo ga u modernu civilizaciju. Međutim, dok privodimo kraju ovu našu današnju analizu, hajde da zastanemo i zapitamo se nešto zaista provokativno. Ako jedno ovako carstvo, koje je preživelo čitav milenijum gotovo nemogućih spoljnih napada, može na kraju faktički samo sebe da uništi korupcijom, pohlepom i unutrašnjim podelama, pa koliko su onda zaista stabilne i neuništive današnje moderne svetske supersile? Zadržimo tu misao.